Mhlobo wami nasekuseni angufusele egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Simbonge uNkulunkulu umusa kuseboleka impilo nanamuhla ekuseni. Kuphina kuphi nje mfana sekhaya la ukhona khona kuso sonke isimo lobhekene naso. Ngithi uNkulunkulu angikhulume lamagama ukuthi uNkulunkulu ukhona and uNkulunkulu ethembekile and uNkulunkulu futhi akaguqukelani. Bebangaguqukela abantu kepha uNkulunkulu akasoze akuguqukela. Imihla nemalanga uNkulunkulu kunengi la kuhlanyela empilweni. Imihla nemalanga uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu. Ngiyaye ngidinake mina lokuthi lilanga ngelilanga, li-hour ngeli-hour, imizuzu ngemizuzu uNkulunkulu uyakhulumisana nempilo yami. Lo munye angadibuda lokuthi hawu lona wahlala njalo nje anikwa imlayeto. Sengahlala ngingumuntu lothi nakahambako ngihambe ngiphethe ibhukwana wami lomncane lokuthi lifike malicala lisuka nje phansi konke lokukhulunywa uNkulunkulu ngikubhale phansi. Konke kufike kwangathi kuyimizindlo, akusimizindlo mfana sekhaya. Kunendlela uNkulunkulu lakhuluma ngayo empilweni yomuntu. Letinye tindvo uNkulunkulu ukhuluma ubungathi uyadicabanga kani nguJehova udicabani. Ngako ke ngoba nalamalanga sekahambile kungako sengahlala nginabhukwana lokuthi noma phela ngihamba khona nakakhulumile ngikubhale phansi. Nkosi yami kulezinye isikhathi ungede wa-understand wena lokuthi uNkulunkulu uyaprofetha empilweni yakho ube solo wena ubheke kuprofetha wabantu. Lithi nalicala lifike ubofamsa kuba naka abahlabeleli tingoma tonke leti tawuvuka tivuke endleleni usahamba, tivuke endleleni usasebenza. Ubofamsa kukunaka lokho asengikutshene mfana sekhaya kunethi indlela uNkulunkulu ongeke uthi konje la khuluma ngathi ubokunaka lokho utinake tonke tingoma lokho wathi uhubelela empilweni yakho ubese ubuka le message la ngemuva kwaleyo ngoma lebekade uyihlabelela. uNkulunkulu uyakhuluma nathi but singede sanako. Ngicela ke mfana sekhana namuhla sesibuke nasi isihloko nasi sikanye kanye sihloko lesithi kuxhoma. Ngifuna sibuke isihloko lesithi kuxhoma. uNkulunkulu uhlanyele empilweni yami ngisahamba nje ngisahamba phakathi kulelinye lidolobha. uNkulunkulu wase uyahlanyela ngoba uNkulunkulu angihamba khona emehlo wami wenda avuleke. Nkosi yami nethi indlebe tamatende ivuleke. Nkosi yami ngifuna ke sibuke nasihloko lesikhuluma ngekuxhoma. Ngekuxhoma. Ngihlushwa indzaba ke lapha yana evini laNkulunkulu Luka chapter 12 mawuqala kufunda la kuverse 16 uye kuverse 21 and lithi livula uNkulunkulu Jesu ngalinyele emalanga ukhuluma ke nesicuku sebantu. Uyasishena ke Jesu usitshena umfanekiso uthi ke Jesu kwake kwaba nendvodza leyayinjinge kakhulu. Nkosi yami leyayinjinge kakhulu inako konke ingasweli lutho kungapheli lutho. Lithi ke Jesu le ndvodza lena ke yayishaya isivuno lesikhulu empilweni yayo kangangokuba yaze kwatholakala tonke letingcolobane tayo tigcwele ngendlela lesimanga asangasathi nalokuthi kumele akubeke kuphi lokhu lebekade anako. Nkosi yami lithi ke livula uNkulunkulu le ndvodza lena yase ke ihlala phansi ke manje yase iyakabanga yase iyabukisisa lokhu sengidawenta njani ngenxa yalesivuno lenginaso lesikhulu. Nkosi yami ngidawenta njani and lithi livula uNkulunkulu le ndvodza yase ithi ke manje enhlitweni yayo hayi angibhidite letingcolobane lebekade nginato letakhiwe letinca
kancane bese ngakhaletha inkulu kakhulu bese ngigcina konke lokho lenginiketwe kona. Inkosi yami lithi nembala ke lendvodza leyo isakhulumela amagama ekuxhoma empilweni yayo. Yathi sawakhulumile lamagama empilweni yayo yekuxhoma and lithi Jehova yathi naseyilele ebusuku Jehova wase uyavela. Wafika wakhuluma nayo wathi wena silimanjini. Nkosi yami, Nkosi yami, wena silimanjini. uNkulunkulu wakhuluma ligama lelimatima. Nkosi yami, lene Jehova akhulume leli gama athi wena silimanjini kungoba vele mi kude longangenta kona. NginguJehova ngikhuluma lengikufunako noma abantu bengibatshenile ukuthi bangathi kulabanye dilima. Nkosi yami, kepha mina Jehova ngoba ngihlele esihlalweni ngeNkulunkulu ngenta konke ngoba ngakuncibilikisa noma ngakunini. Nkosi yami uthi wena silimanjini kukhuluma leli kukhuluma le lifi lelafika kuye ebusuku lathi letinvo leti ngabe sowuthi lungiselele yini lokho singibani lo tathi thatha ngibani lo tathi sebenzisa emveni kwalo ngoba wena kulobusuku lobo wena uyahamba wena uyendlula. Nkosi yami angeke usaphila. Ngiyacabanga kuthi nje kube kwakungimi kube ngingenta njani ngoba phela kwakuyindvodza leqhomako empilweni. So mfana sekhaya ngifuna ke kuthandaza. Nkosi yami kunenvo lesilimeke ekuphileni indaba yeqhoma. Uqhome usina kunetinvo uNkulunkulu lakublesse ngato. Nakunenvo la inyanyako uNkulunkulu bantu baba ke uyamenyanya umuntu loqhomako uNkulunkulu. Uyamenyanya umuntu loqhomela labanye abantu. Nkosi yami athi umbhali lapha encwadini yeMshumayeli chapter 7 verse 14 athi nathi indvodza ihamba kahle thokoda. Athi nangabe kade hambi kahle khumbula nako Jehova ukuvumele konke kusikwenteke. Nakunenvo lemqunulako uNkulunkulu uqhoma kuyasilimata kuxhoma. Waqaphele mbana sekhaya emagama emlomo wakho waqaphele na ukhuluma ke amagama akho akungabi ngemagama la kantontomele akungabi ngemagama ekuxhoma. Yisilimete lendvo le. Nkosi yami silimele imindeni leminingi ayikhulumisani ngenxa yekuxhoma. Nkosi yami ngenxa yekuxhoma kwangathi yena nasanabo asanalo lokasanaleli khaya leli khaya lihle kanjena so uxhomela lalabanye. Athi mina ngeke ngilale ka1 room, mina ngeke ngilale ka2 room, mina ngeke ngilale ka3 room. Nkosi yami musaqhoma unikwe ngeJehova leli khaya waphiwa ngeJehova. Akuzange kube ngemandla akho, akuzange kube inhlakanipho yakho. Musaqhomela labanye bantu. Nkosi yami ngeke ngayinaka lento lena ngeke ngayinaka. Nangabe ungumuntu lonakabo asewukuthatha emehlakho uwafocus emabhasini ukubuke nje emabhasi ubese ubuke emakhumbi ubuke lokubhala imibhalo lebhaliwe. Uthi uyayibuka. Nkosi yami uthi uyayibuka uyithole ibhaliwe lamhlubulweni ibhaliwe ukuthi bebathi ngeke ngiphumelele lokusho ukuthi kafishane lekhumbile. Nkosi yami lo sekubhaliwe kuyaphendula. Nkosi yami kunemoya weqhoma uyaqhoma lo muntu ngalendo Jehova la mentele yona kusilimete bantu babakethu lento lena yeqhoma. Kuba ungathi na unemotolo ungathi lalabanye sebangeke baba nato imotolo awufe kubuhlungu ke Nkosi yami awufe kubuhlungu. Kunohlobo lebantu lolwathi fundisa nje umoya lomumbi umoya wekungabagibeti labanye bantu so ucabanga kwangathi yena forever and ever yohlala nemotolo. Asengikutshene mbana sekhaya ungacabangi lokusibona sisilefu sesimhlophe nala nhloko sesimhlophe sithe ucabange lokho kunethinvo lesithi funzile lamhlabeni nangabe ungumuntu longeke ufunze ngemaphutha lentiwe ngilabanye ba
abantu and nakanjani utawugqumkela nawe. Nkosi yami, umtholo omunye acabanga ukuthi ngoba yena sekanemoto labanye ngeke kwenteke babe nemoto noma ke bantwana balomuntu ngeke babe nemoto. Amshiya ugqabisele ukukuthela ngothuli. Bayalayishwa abantu. Asengikutshene mbana seka awuve kubuhlungu Nkosi yami, awuve kubuhlungu uze ushiywe nangumfundisi. Umfundisi akushiye endleleni. Nkosi yami, akushiye endleleni. Umuntu lokungafanelanga abashiye abantu emgwaqweni. Nguye weqala ngilokholwako akukamela abashiye abantu, bathi abashiye, bathi nabaqala bamkhuluma asathi bamkhuluma kabi. Nkosi yami, Nkosi yami, akushiye kanakati nalokho silomfundisi namhla ukushiya nje uNkulunkulu abekaze into enjani abekuthumelele ebandleni kakhe akushiya ngetha kulayisha. Nkosi kani uyale ebandleni kakhe uthi na sowufikile khona uthi na uthi uyangena kuphindze kube nguye you are welcome my brother, you are welcome my sister. Umangale ukuthi yini unafangeli lini lona lelo. Ushiye umuntu lebekade aye endlini yaNkulunkulu la khona weluse khona. Yini ngumoya wexhoma lo kushiya abantu kungumoya wexhoma. Nkosi yami, uze watiwe kushiwe lona akamelani lo umoya wexhoma. Nkosi yami, lana ke lendvodza leni iba nalo moya wekuxhoma, iba nomoya wexhoma. Yathi lokusitonke tintfo lamhlabeni sithi thole ngoba sinikwa nguJehova. Yekela kubahlobo lomzalwane loluqhomela labanye abantu. Yekela kubahlobo lomzalwane lolicabanga kwangathi lona wena sowungcono njengoba usebenza nje lapho la usebenza khona. Sowucabanga ukuthi ungcono, sowuchomela labanye abantu. Bathi noma bafikile ungede wabanaka kulelo office la usebenzela khona. Umoya wexhoma, chomela labanye abantu ngoba uhleli ngale ngembili kulesihlalo. So uyamchomela. Bantu abakethu, Nkosi yami, Jesu silekelele indaba yokuchomelana. Asisakhulumisani nala standing nasihlala khona. Indaba yokuchomelana. Asisakhulumisani nasemangweni. Indaba yokuchomelana. Siyachomelana. Chomelela abanye abantu. Wangathi le tintfo utente ngemandla akho. Ayikho intfo lo yentaka emhlabeni ngemandla akho. Yonke intfo le yentekele noma bokungaba ngemandla akho, bathi lamandla wanikwe nguJehova. Asikho sidingo sekuchoma. Kuze kuchomelane ngisho bafundisi. Nkosi bachomelane. Lokho ukuthi mina uyalibona lami lisono angeke lifane naNalia. Achoma umfundisi, umvuyo yachoma. Nkosi yami, athi kubo kwakhiwe emasondo phela Nkosi yami kuyekele kuhlalwe emahokweni. Yini uchwensa lona lomunye ngoba lona usathandazela ofkhathini. Ucabanga lokho ukuthi uyawuhlala kuleli ofkhari. Asewube ngumuntu lohlakaniphile lokhonako ukuthi bona tintfo. Onke emasondo aqalela iningi lawo aqala from go-ofkhathi asuka aya kuma-mention. Asengikhulume nawe mbana sekhaya lokufike kwalimata umoya wexhoma. Chomelela abanye abantu. Funa kuthandaza manje ekuseni uNkulunkulu asahlanyele lo moya. Asewuthi uhlole impilo yakho. Lokhu ayibachomeli labanye abantu. Ayibachomeni labanye abantu. Wakwakhuluma lomunye empilweni yami. Wathi mfundisi, Nkosi yami, uyabona lapha niboke uboke ufike mfundisi lapha ebandleni sine siyanikana eMasudu. Uboke ufike mfundisi siyanikana nezicathulo. Nkosi yami, ngathi malibonge igama lenkosi, malibonge igama lenkosi. Ekugcineni kwakhona letintfo lebekade bathi phaka, leticathulo lebekade bathi phaka, konke lebe bakuphaka lokudla kwagcina kubacabanisile labhidlike khathi. Nkosi yami, yini abehlushwa ngumoya wexhoma. Ungaqali so bachomelela abanye abantu. Ungaqali. Ngiyakuyala mbanami, ngiyakuyala mama wami, ngiyakuyala baba wami, ngiyakuyala egameni likaJesu msalwane. Musa kubachomela labanye abantu ngoba letintfo tentiwa nguNkulunkulu. Ngaphandle ke ungachoma nawathi ukuthi lentfo le lenginayo ngayithola ngemafufunyane ami. Ungachoma but ifuna ngabe wanikwa nguJehova. Nkosi yami, ngoba Jehova nguye lo ngetulu losinikako. Sengiyathandaza manje.
Siyabonga baba wethu longcwele egameni lika Jesu nasekuseni babe sibonga na umlayeto uNkulunkulu ukhuluma nami Nkosi ukhuluma nomlaleli lapha khona usilimethe Nkosi lo moya lo moya wechoma xomelela abanye bani babe ngiyathandaza nange la khona babe uyalibona liphutha lakhe uNkulunkulu mside ube naye egameni lika Jesu umthethelele babe ngesandla sakho ngiyabonga babe wethembekile lokho babe ngunikele kholwa ekseni ngekholwa kwelihle igama la Kristu Jesu uNkulunkulu angibusisele wena kuko konke la takutshena uNkulunkulu uthi kwende siyabonga.